Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Nisambulu binaka se kwe ngono Vakaleleka ni nonda itukutuku na mbungi ende ndai ndai koto na itukutuku mai na tambana ni buli ni na tiki bunga na buli ya na muni tini madha umeongo na ikatirika tolu ni singa ni bulo Januari wanda itaka na itukutuku na minista ni buli Rosie Akbar ngoe salamuria na kia na aronga pagi buli eswa na itukutuku ni na vesa una tiki ni singa me tiki buki na buli Yesante ni tukutuku mai bwana minista ni siang nindo na vesa weado kanibuli na tegi bunga na madha umeongo tukono Akbar ni satu na pakanui nui kiber na gas nibuli kena man indi ni bekor nibuli nirna taka bata ena nonra tegi bubina na nibuli ena ambaki buli enda babada yani ena kena sabotok ngango e ono na singa me tegi buna buli esa kireti ona be nui mai beir na tumbu mera dula na ngone ena kalasindua ena idula ni tatango makini mate na misila kana minista ni mbula buni wai frame unga ena bete nirsale si wabo kini bagalislesi ena buguni tiginongo kambimbi mera taura kina na idula na ngone ena kalasindua kana minista ni ndei tingana kana sangai mena tauru bagi raramba na idula wambimbi wer na ngone ena buguni tigibuni buli kai telangane lilu ni health protection Dr. Alisha Sahu Khan ni kawe tiko waya na non rapa wele tiko eso na tumbu kaongo waya nang nrebi me baka binataki kame na tango magikina na mbula ya ando ni ngone ena non tapanua saba kauta na non itukutuku ni beito koni na non lilu ni mate ni tu borenge mani marama kina mate ni tu Australia kinangito ndono ngone bo sabi to mani kin timini ragabilo abitu ni non tapanua sa kauta meo gerard biba nandoni biba tabulidi me mai lewe na timi o naso ni tulabu sa tiki lewe na mai na timi o tulabu e na madha sa oti tulabu e ngoni bulu ti mai na Lelin Memorial School ka taka tiko na tambani ni mbokombuka e na ngaunongo enda ungito ni tutu ni halfback bakakina e na playmaker mai da bekir na Vakaleleka ni no andai tukutuku na kena ikuri e rano na sema na stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni Vakadeng Vinaka. Taki errere baki. Waku ego tani mai no wenga ngani beba materi taki. Menta dobata kavoluta kaborusa. Bula, wayawo apini sararane. Wayawo malika batelagana. Nama kikira o ena mataka bo. Ni ko itiri kali minute me ono kina tini na be mataka. Moni tikina bo rombuka. Bula FM namba 2 na sere. Na sese ni recho namba 2 eviti.